Good evening, everyone. I'm so glad to see all of you once again. This evening also we are gathered here together for the sharing the word and also the living testimonies. I hope that the God is going to bless us with His word. Let us begin our evening fellowship by the word of prayer. Dear Heavenly Father, we thank you. Father, entire world is suffering from this COVID-19. And so many people, they are worried about their life, even the end of the world. People have fear and people have their worries in their heart. But Father, now here we are gathered to listen to the word. When we listen to the word, this word of God that has the power to cast out any kind of darkness from our heart. I believe that even this evening you will bless us with your word. May you bless each and every viewer so that they can also receive this word of God in their heart. I pray everything in the name of Jesus Christ. Amen. Okay, this evening let us open to the book of Ruth. Book of Ruth, chapter 1, from verse 6 and 7. We shall read two verses. Book of Ruth, chapter 1, verse 6 and 7. Then she arose with her daughters-in-law that she might return from the country of Moab, for she had heard in the country of Moab that the Lord had visited his people by giving them bread. Therefore she went out from the place where she was, and her two daughters-in-law with her, and they went on the way to return to the land of Judah. I believe that all of you have 2 ears. When you have ears, you will be able to listen. You can listen to others, even you can listen to the sound. But did you ever hear that listen to the other's heart? Do you know how to differentiate between the listening to the other's sound, the other's voice, and the listening to their heart? When we read the Bible, there is one story. There is one master, who planned to, the journey to the far country. So before he departed for the far country, he called the 3 servants. And he gave them, each of them, the different talents. 5 talents, and 2 talents, and 1 talent. I'm sure that the master gave them the same instructions. The 3 servants, they would listen to the word of the master, but what they did was totally different. The first servant who received the 5 talents, immediately he started the business. What does this mean? It is not that he just listened to the voice of the master, but he listened to even the heart of the master. It means that he knew what the master wanted exactly. The second servant, maybe in the beginning he did not know the heart of the master, but as he saw how the first the servant he was doing, he
copied, he imitated what the first servant did, and he followed it. yakopeye ibyo umugaragu wa mbere yakoze nuko nawe arabyigana. We can see that when the master returned to returned home, and these two servants, he praised, he complimented this in the same way. kuva umutware atahaga abagaragu bombi yashoboye kubashimira kimwe. But the last servant, ariko umugaragu wa nyuma who received just 1 talent, urakira itarani imwe yonyine gusa, even though he listened to the same word from the master, nubwo nawe yumvise ijambo rimwe kuri shebuja, but he did not know the heart of master. ariko ntiyarazi umutima wa shebuja. Which means even though he just heard the word of master with his ears, but not listening to him with his heart. bivuze ko nubwo yumvise ijambo rya shebuja n'amatwi ariko ntabwo yigeze aryumvisha umutima we. That's why he just he just hid this talent under the ground. iki cyatumye ataba yatarani akayisha mu butaka. And when master returned, he rebuked him seriously. shebuja agarusira mu cyashya cyane. I'm sure that you know this word in the Bible, that faith comes by hearing. ndamya ko muzira ijambo ryo muri Bibiliya rivuga ko kwizera guheshwa no kumva. Yeah, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. kwizera guheshwa no kumva, kumva kukaza mu ijambo ry'Imana. Yes, now you are hearing the word of God. ubu muri kumva ijambo ry'Imana. You see that even in the time of Jesus, the Pharisees and scribes also, they were hearing the word of Jesus Christ. mu gihe cya Yesu abafarisi n'abanditsi nabo bumvaga ijambo rya Yesu Kristo. But what was the difference between the Pharisees and scribes and the people who received the grace from Jesus Christ? gusa ni itandukaniro ryari hagati y'abafarisi n'abanditsi ndetse n'abandi bakiriye ubuntu bwa Yesu Kristo. All of them, they listened to the word of Jesus. bose bumvise ijambo rya Yesu. But ariko the Pharisees and scribes, even though they listened to the word of Jesus with their ears, but they never listened to the word of Jesus with their heart. abafarisi n'abanditsi bumvise ijambo rya Yesu amatwi yabo ariko ntabwo bigeze baryumvisha imitima yabo. But now the woman caught in adultery, even the tax collectors, that those sick people, they could listen to the word of Jesus with their heart. rero ubwo urafashwe asambana ndetse n'abarwayi n'abandi bose bashoboye kumvisha ijambo rya Yesu imitima yabo. I want to ask you this question that who can listen to others? ndashaka kubaza ikibazo ngira nti ese ninde ushobora kumva abandi? As we live in this world, we can often meet the people who are very high-hearted. mu gihe tuba muri isi duhura n'abantu benshi cyane usanga bafite imitima yikujije. People who think that they are greater than others, they will never listen to others. abibwira ko baruta abandi ntabwo bashobora kumva abandi. I am right, you have to listen to me. baragira bati ngende mukuri ugomba kunyumva. If you meet this kind of people, you would be stressed a lot. uramusuye n'umuntu nk'uyu nguyu wata umutwe cyane. I hope that you clearly discover your true figure, that you could be wrong at any time. ndaneza nige ko watahura neza ko umuntu ushobora kwibeshya icyo ari cyose. But unfortunately, so many people, they think that they are great. gusa ikintu kibaje nuko abantu benshi bibwira ko ari abantu bahambaye. There is no one who is perfect in this world by their performance. muri iyi si nta muntu n'umutunganye urebye ku mikorere ye. But on the other side, also we can say that there is no one who is the more foolish than others 100%. ntabwo tuvuga ko ari umuntu w'umuswa hanyuma abandi bose ijana ku ijana. What I mean is that yes, there are some parts which you may be weak, but also you must have the certain part which is strong, your strength. dushobora kuvuga nuko hashobora kuba ari ikintu runaka ugiramo intege nke ariko hakabaho ibindi bintu ugiramo intege nyinshi. Probably you are not good at sports, but you may be good at studying. ushobora kuba utazi ikintu kina siporo ukaba uzi kwiga. Maybe you are not very much smart, but you may have the very good hand skills. ushobora kuba utari umunyabwenge cyane ariko ukaba uzi iby'ubukorikori cyane. All people in the world, maybe one side you are greater than others, but the other side you are the poorer than others. abantu bose bo mu isi ahari uruta abandi mu gice kimwe ariko mu kindi gice ukarutwa n'abandi. That's why we humans, we have to live together. niyo mpamvu twebwe tugomba kubana. This is how God created us. uku niko Imana yaturemye. So that that we can realize our true figure, that I am weak, I need help, I need a savior. kugira ngo tumenye ishusho yacu nyayo, tumenye ngo ndi umunyantege nke nkeneye umukiza. But out of some people, who think that I am greater than others. ariko mu bantu bibwira ngo ngiye ndi umuntu ukomeye nduta abandi. They just focus on their strength only. bita ku mbaraga zabo gusa. They forget their weakness. bakibagirwa intege nke zabo. And then because of this mind, they despise others, they will never listen to others. imyumvire ituma basuzugura abandi ntibabubahe. Even in the spiritual world, no mu isi y'umwuka naho who can listen to the word of God? ninde ushobora kumva ijambo ry'Imana? You see, the word of God is ready to enter in your heart because ijambo ry'Imana ryiteguye kwinjira mu mutima wawe kubera ko God wants to bless you. Imana ishaka guha umugisha. God is ready to bless you. Imana iteguye guha umugisha. The problem is,
ariko ikibazo ni uko when your heart is higher than the word of God, iyo umutima wawe wisumba kurusha ugasumba ijambo ry'Imana, as the water flows from the high to the low, nk'uko amazi atemba ava ahahanitse yerekeza ahaciye bugufi. even in order for the word of God to enter in your heart, this word of God must be higher than your heart. nako kugira ngo ijambo ry'Imana ryinjire mu mutima wawe, ijambo ry'Imana rigomba kuba risumba umutima wawe. In other words, that your heart must be lower than the word of God. mu yandi magambo umutima ugomba kuba uri munsi y'ijambo ry'Imana. But unfortunately, so many people, their hearts are higher than the word of God. gusa ikibazo ni uko abantu benshi imitima yabo isumba ijambo ry'Imana. One day, Jesus Christ, he visited the house of Jairus umunsi umwe Yesu yagiye mu rugo rwa Yayiro because the daughter of Jairus was sick. kubera ko agakoko ka Yayiro kari karwaye. But before Jesus arrived there, there was a certain incident that his daughter passed away. mbere ko Yesu ahagera hari ikintu cyabayeho, umukobwa we yarapfuye. Everybody was sad. abantu bose barababaye. Everybody was crying and mourning. abantu bose barariraga. But when Jesus entered that house, ariko ubwo Yesu yinjiraga muri urwo rugo, now Jesus spoke one word. Yesu yavugiye ijambo rimwe. It was different from the understanding and the common sense of humans. byari bitandukanye cyane n'imyumvire y'abantu. Because definitely and clearly, exactly, this girl, she was dead. kubera ko ka gakobwa kari kapfuye rwose. It was obvious. bizwi neza. But Jesus said, she is not dead, but sleeping. ariko Yesu aravuga ati ntikapfuye karasinziriye. But it was whose word? none iryo ryari ijambo It ryanjye. was the word of the Son of God, Jesus Christ. ryari ijambo rya Yesu umwana w'Imana. But now the people, because it was not matching with their understanding, ariko kubera ko bitahuzaga n'imyumvire y'abantu, now they ridiculed the word of Jesus Christ. batangiye gukwena ijambo rya Yesu Kristo. Hey, are you crazy? ati ese uri umusazi? Do you think that we are all fool? ese utekereza ko twese turi ibicucu? Daughter of Jairus, she was dead. agakoko ka Yayiro kapfuye. You touch her body. kora ku mubiri we. Now you see that her body is getting cold. umubiri we urarushaho gukonja. She no longer breathes. ntagihumeka. Now you see that she is dead. ubu rwose yapfuye. How can you say that she is sleeping? ubanga rute kuvuga ko asinziriye? Now, because what Jesus said was completely different from the understanding of humans, ibyo Yesu yaravuze byari bihabanye cyane n'imyumvire y'abantu. now the people, they rejected the word of Jesus Christ. abantu batangiye kwanga ijambo rya Yesu Kristo. But in the more concrete way, ariko tubivuze neza, we can say that people believe in their own judgment more than the judgment of God, Jesus Christ. twavuga ko abantu bizera imyanzuro yabo cyane kurenza imyanzuro ya Yesu. Now you see, when we read the Bible, iyo dusoma Bibiliya, Bible is talking about faith. Bibiliya ibivuga iby'ukwizera. And as I told you, that faith comes by hearing. kuko ntibabwiye kwizera guheshwa no kumva. But the problem is, people, they think that they are listening to the word because they have ears. ikibazo rero baribwira ko bumva ijambo ry'Imana kubera ko bafite amatwi. But now the Bible is, talking to our heart. ariko Bibiliya ivugana n'imitima yacu. So when this word of God enters in your heart, mugira ijambo ry'Imana ryinjiye mu mutima wawe. that is when this word of God is believed in you, and this word of God is effective in your life. ikigira ijambo ry'Imana ryizerwa muri wowe kandi rigakorana imbaraga mu buzima. Now there is a domain of knowledge and domain of faith. icyanya cy'ubumenyi ndetse n'icyanya cyo kwizera. For example, urugero, we say in Genesis chapter 3, mu itangiriro ibice bitatu, that God said to the Adam and Eve, Imana abwiye Adamu na Eva, you shall not eat the fruit of knowledge of good and evil. ntimuzarye ku rubuto rw'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. And the serpent says, nuko inzoka iravuga ngo, you will not die. ntimuzapfa. But God said, you shall not eat this fruit. If you eat, you shall surely die. Imana yaravuze ati ntimuzarye kuri uru rubuto kubera ko ku munsi mwaruriyeho no gupfa muzapfa. But serpent said, no, you will not die. ariko inzoka iravuga iti reka da ntabwo muzapfa. In the domain of knowledge, we can contain both. mu cyanya cy'ubumenyi dushobora gutunga byose. Well, this is what God said. uko Imana yavuze. God said that if I eat this fruit, I will die. Imana yavuze ko nijya kuri uru rubuto nzapfa. But on the other side, the serpent said that even if I eat, I will not die. ariko mu rundi ruhande inzoka yambwiye ko ninduryaho ntari bupfe. In the domain of knowledge, we can contain these two. mu gice cy'ubumenyi dushobora gutungamo ibyo byombi. But in the domain of heart, ariko no mu gice cy'umutima you cannot contain these two voices at the same time. bishoboka ko watunga amajwi yombi cyane. If you take the voice of God, it means that you have rejected the voice of Satan. mu gufata ijwi ry'Imana bivuze ko wanze ijwi rya Satani. If you take the voice of Satan, it means that you have already forsaken the voice of God. iyo ufashe ijwi rya Satani bivuze ko wanze ijwi ry'Imana. It's like a marriage.
ni nk'urushako. Suppose that you have your spouse, you have your fiance A and B, Ibaze ko ufite abafiyanse babiri uwo twise A ndetse na B. like two ladies. Ni abari babiri. Before marriage, even you can compare and you can check who is better for your the wife. Mbere ko ushaka ahari ushobora kubagereranya ukavuga uti ese ninde ukwiye kuba umugore wawe. But once you decide to marry one, mu gihe wiyemeje gushakana n'umwe muri bo, if you decide to marry A, uhisemo gushakana na A, from that moment, this lady B must be removed, must be denied in your heart. uyu mwari wa B agomba gukurwa mu mutima wawe. If you keep having that B in your heart, yet you have already decided to marry A, that is like a very evil. uramusigumanye B mu mutima wawe kandi uremeje gushakana na A, icyo kiba ari ikizira. So you see that God is talking to us, God is telling us about this point. Imana rero bitubwira ingingo nk'iyi, Listening to the word of God. kumva ijambo ry'Imana. Hearing the word of God. kumva ijambo ry'Imana. Who can listen to the word? Ninde ushobora kumva ijambo? You see that in order for you to listen to the word of God, kugira ngo ubashe kumva ijambo ry'Imana, your standard, your thought, your calculation must be dead. ishingiro ryawe, ibitekerezo byawe n'imibare yawe byose bigomba gupfa. That's why the Bible says that a dead person listen to the word. impamvu birivuga ko abapfa bumva ijambo ry'Imana. Do you know the story of Lazarus? ese mwamuzi muri Lazaro? In John chapter 11, muri Yohana igice cya cumi na rimwe, now this man named Lazarus, he was dead. He was very sick and he ended up being dead. uyu mutwe bwa Lazaro yararwaye cyane no kubirangira apfuye. So the Mary and Martha, they were waiting for Jesus to come and cure the Lazarus, but he delayed. icyo gihe Mariya na Marita bategereje Yesu ko aza gukiza Lazaro ariko aratinda. So Mary and Martha also, they were angry with Jesus Christ. Mariya na Marita nabo barakarira Yesu. But when Jesus came there, ubwo Yesu yazaga, actually he had said that this sickness is not unto death, but for the glory of God. ubundi mbere yari yavuze ko iyo ndwara atari kumwica ahubwo ari gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. You know what? Jesus spoke to the Martha continually. Yesu yakomeje kuvugana na Marita. Even there are so many people, even Jesus was speaking to the people, but no one was listening to the word of Jesus. hari n'abandi bantu muri Yesu yavuganaga nabo ariko batigeraga bumva ijambo rya Yesu. Why do you think these people, they were not listening to the word of Jesus? Tekereza ko iki cyatumaga abantu batumvira ijambo rya Yesu. It is because their idea and their opinion and their judgment were still alive. impamvu ni uko imitekerereze yabo, imibare yabo, kwibwira kwabo byose byari bikiri bizima. But there was only one person who listened to the word of Jesus. ariko hari umuntu umwe wenyine gusa wumvise ijambo rya Yesu. Who was that? uwo ni nde? That was Lazarus. undi Lazaro. When Jesus said, Yesu yavugaga ngo Lazarus, come forth, Lazaro ngaho sohoka, other people, they left at the word of Jesus. abandi bantu basetse ijambo rya Yesu Hey, this man is crazy. bati umuntu rwose n'umusazi. Lazarus, he had been dead 4 days. hashize iminsi ine Lazaro apfuye, Even I can smell the stench. ndi kumva n'umunuko we. But what? He said, come forth, Lazarus, come forth. ariko yavuze ngo iki, ngo Lazaro sohoka. You see that Lazarus' body was wrapped. umubiri wa Lazaro wari uhambiriye. Lazarus was bound by these, the tapes. Lazaro yarahambirije imigozi. But Lazarus, he listened to the word of Jesus and he came out. ariko Lazaro yumvise ijambo rya Yesu nuko arasohoka. Only Lazarus could listen to the word of Jesus. Why? Lazaro yumvise ijambo rya Yesu wenyine. kubera iki? Because his standard, his judgment, his calculation, everything was dead. kubera ko ishingiro rye n'imibare ye n'ibyibwiraga byose byari byapfuye. You see that we humans, we are already dead in sin according to the Bible. tugende kuri biriya twebwe abantu twamaze gupfira mu cyaha. All of us, because of sin, we were dead. twese twamaze gupfa bitewe n'icyaha. All of us, we are bound to this sin problem. twese twaboshwe ku kibazo cy'icyaha. And no matter how hard we tried, we cannot come out of that power of darkness and power of sin. kandi uko twagerageza kose ntabwo twakwivana muri izo mbaraga z'umwijima n'imbaraga z'icyaha. Even Lazarus, the reason why he could not come out by himself, it was because he was completely captured by the power called death. na Lazaro nawe icyatumaga atasohoka kubwe nuko yaboshwe n'imbaraga z'icyitwa icyaha. But amazing thing is, when Jesus Christ spoke to him, ariko ubwo Yesu avuganaga nawe, hey, death, you release Lazarus. ati wari upfuye, rekura Lazaro. Lazarus, come forth. Lazaro sohoka. Now death could no longer hold the Lazarus. icyo gihe urupfu ntabwo rwakomeje guhambira Lazaro. This power of death, could not resist the word of Jesus. Why? imbaraga z'urupfu ntabwo zanesheje ijambo rya Yesu. kubera iki? Because Jesus is the Son of God, who is more powerful than the power of
the death. kubera ko Yesu ari umwana w'Imana ufite imbaraga zirenze iz'urupfu. So when we read the Bible, Iyo dusomye the Bibiliya, Bible continuously shows us how we are able to move from one to the other. Bibiliya itwereka uburyo tubasha kwimuka tuva muri kimwe tujya mu kindi. Let us open today from the book of Colossians. Reka tubumbure mu gitabo cy'Abakolosayi. Colossians chapter 1. Abakolosayi igice cya mbere. The book of Colossians chapter 1 verse 13 and 14. Igitabo cy'Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 13 na 14. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love. Niwadukijije ubutware bw'umwijima akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana wakunda. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Niwaducunguje amaraso ye ngo tubone ko barirwa ibyaha byacu. Now we can see that He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love. Niwadukijije ubutware bw'umwijima akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana wakunda. Who delivered us from the power of darkness? Niwadukijije ubutware bw'umwijima. Who delivered Lazarus from the power of death? Niwadukijije Lazaro imbaraga z'urupfu. Who delivered Israelites from the land of Egypt, the power of Pharaoh? Niwadukijije Abisirayeli imbaraga za Farawo mu gihugu cya Egiputa. That was the word of God. Mu ijambo ry'Imana. Word of God has the power to release you from any kind of things. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo kubohora ikintu icyo ari cyo cyose. Satan, sin, condemnation, fear, whatever. Yaba icyaha, Satani, ubwoba, kwicira iteka n'ikindi icyo ari cyo cyose. When you receive the grace to listen to the word of God with your heart, Mu gihe ugira ubuntu bwo kumva ijambo ry'Imana n'umutima wawe. when this word of God enters into your heart, no matter who you are, God can work for you. Mu gihe ijambo ry'Imana ryinjiye mu mutima wawe, Imana ibasha gukorera uwo ari we wese. The problem is people trust their thought more than the word of God. Ariko ikibazo ni uko abantu bizera ibitekerezo byabo bakabirutisha ijambo ry'Imana. We read this in a story of the book of Ruth. Ubu twasomye iyi nkuru mu gitabo cya Rusi. Elimelech's family, they followed their thought. Umuryango wa Elimeleki baje gukurikira ibitekerezo byabo. They were thinking that, this is the good way. Bajyaga batekereza bati niyo nzira nziza. Now you see that, in the Bethlehem there is a famine. Bati dore Betelehemu hateye inzara. There was no food. Nta byo kurya bihari. We made the right choice to move to the Moab, and we could get the food, we could enjoy our life. Twagize amahitamo meza kwimukira i Mowabu, tubasha kurya ibiryo byinshi ndetse turinezeza. In the beginning, they thought that they made the right choice. Bigitangira bibwiraga ko bagize amahitamo meza. But Ariko it took 10 years for Naomi to put down her rightful thought. byabatwaye imyaka 10 kugira ngo nabo babashe gushyira hasi ibitekerezo bye. Now you see that there was the power of Moab that was trying to hold this family of Elimelech. Hariho imbaraga z'i Mowabu zageragezaga kugundira uyu muryango wa Elimeleki. Just like this death tried to hold the Lazarus. Nuko urupfu rwagerageje kuzingazinga Lazaro. Do you know the story of the prodigal son? Mwamuzi muri umwana w'ikirara. You see that prodigal son, he left for the far country. Umwana w'ikirara yagiye mu gihugu cya kure. He stayed in that far country. Nuko aba muri icyo gihugu cya kure. He wasted all the money that he received from his father. Yononye amafaranga yose yahawe na se. Now he bankrupt completely. Arahomba burundu. But the very funny thing is that this far country was also trying to hold this prodigal son. Gusa ikintu gitangaje nuko n'iki gihugu cya kure nacyo cyagerageje kugundira umwana w'ikirara. Oh, I lost everything. Ati nahombye byose. Now there is no way. Nta nzira mfite. So I have to go back to my father. Gusubira mu rugo rwa data. Yeah, even the prodigal son, he might have thought like this. Kuko umwana w'ikirara bashobora kuba ari Now this power of this far country was giving him the new idea and new heart. imbaraga zo mu gihugu cya kure zakomeje kumuha ibitekerezo bishya n'imyumvire mishya. If you go back to your father's house, Rwose nusubira mu rugo rwa so, everybody would laugh at you. bose bazaguseka. Why don't you try your best Ese wakomeje ugakora ibishoboka byose to make money and to start up the business? ukorera amafaranga utangize business. You see that you failed, but through this failure you will be able to learn a lesson and you can start the business again. Waratsinze uri kunyuza mu gutsinda ushobora kugira mu masomo ugatangiza business yawe bushya. Now we can see that now this the far country it was trying to hold the prodigal son. Udushobora kubona ko iki gihugu cya kure cyagerageza kugundira umwana w'ikirara. But now the prodigal son, as
he was thinking about the house of father. ariko mu gihe umwana w'ikiraro yatekerezaga mu rugo rwa se, As he was thinking about the heart of the father, mu gihe yatekerezaga mu rugo rwa se, now he could receive the new heart and he was able to return to his father's house. yabashije kwakira umutima mushya mugasubira mu rugo rwa. In the same way, you see that this country called Moab tried to hold the Elimelech's family. nacyo kimwe nuko igihugu cy'Imowabu cyagerageje kugundira umuryango wa Elimeleki. In the same way, icyo kimwe rero, you see that Satan tried to hold you in his domain. Satani agerageza kuguhambirira mu cyanya cye. Even though in the Bible God continuously tells us that you come to me, you return to me. muri Bibiliya Imana ikomeza kutubwira ngo nimungarukire. But Satan deceives the people into thinking that you have to work hard, you have to sanctify yourself, you have to keep the law, so that when you are completely sanctified, that is when you can return to God. Satani nawe agerageza gushukana ati mugomba kubahiriza amategeko, mugomba kugerageza kureka ibyaha kugira ngo muzabashe kureka Imana. Jesus came down this world for the sick people. Yesu yaje muri iyi si aziye abarwayi. But very funny thing is, many people, they first of all try to heal their sickness and they want to stand before God as whole. Gusa ikintu gitangaje nuko abantu benshi bagerageza kwikiza indwara zabo kugira ngo bahagarare imbere y'Imana ari abantu bazima. Jesus, I have faith. Ati Yesu ufite kwizera. Jesus, I have no sin. Yesu nta cyaha afite. Many people say that, let us first of all, they repent of our sins so that we can stand before God. Abantu benshi bavuga bati reka tuze twihane ibyaha byacu kugira ngo tuzahagarare imbere y'Imana. Do you have any ability to wash your sins away? Ese hari ubushobozi ugira bwo kwiyezaho ibyaha byawe? We do not have that power. Izo mbaraga ntazo tugira. We do not have that power to wash our sins. Izo mbaraga zo kwiyeza ibyaha byacu ntazo tugira. We do not have any power to forgive our sins. Nta mbaraga nkeya tugira zo kwibabarira ibyaha byacu. God has that power. Imana nifite izo mbaraga. And when we read the Bible, kandi dusomye the Bibiliya, Bible clearly shows us that God sent us Jesus Christ so that by the blood of Jesus, by the death of Jesus, our sins were paid, our sins were washed. But people do not believe in that preparation of God. They just follow their thought. Oh, we have to ask for the forgiveness of sins. Otherwise we remain sinner. And we cannot be accepted by God. What does the Bible say? The Bible says, you shall know the truth, and truth shall make you free. For 10 years, Naomi could not listen to the word of God. But after she lost her husband, after she lost her both sons, what does this mean? She lost everyone that she had relied upon. Her own way, every way were closed. At the time, she was able to listen to the one word. Here we can see that in the book of Ruth chapter 1, Ruth chapter 1 verse 6. Then she arose with her daughters-in-law that she might return from the country of Moab, for she had heard in the country of Moab that the Lord had visited his people by giving them bread. It took 10 years for her to listen to the word of God. After she lost her husband, after she lost her both sons, now the one word in the Bethlehem was heard in her ears and in her heart. When the word of God was heard in her heart, now we can see that this word of God, that it could release her from the power of Moab. Now we can see that this Moab, strongly hold the Naomi. But truth shall make you free. When this word of God was heard in her heart, now this even the power of Moab, could not hold Naomi anymore. Many people in these days, they are
under the power of darkness, under the power of sin. abantu benshi muri iyi si babaye mu mbaraga z'umwijima, mu mbaraga z'icyaha. No matter how hard they tried, uko bagerageza cyane no kose, matter how many times they repent, uko bakwihana kenshi kose, still they are under the power of sin. They live under the condemnation. ntihandi bakomeza kuba mu mbaraga z'icyaha bakaba biciraho iteka. But ariko when we listen to the word of God, which is the truth, iyo twumvise ijambo ry'Imana ari ryo kuri, now this truth can make you free. uko kuri gushobora kubohora. This is what Bible says. Bibiliya niko ivuga. And when Naomi heard this word of God, ubwo Naomi yumvaga iryo jambo ry'Imana, now this Naomi got the power and strength to depart from the Moab for the Bethlehem. Naomi yabonye imbaraga zo kuva i Mowabu yerekera i Betelehemu. I'm sure that it was not easy for her to return to the Bethlehem. Ndahamya neza ko bitari bimworoheye gusubira i Betelehemu. Why? Kuki? Because when there was a famine, this Naomi and her family, all of them, they forsook the Bethlehem and they left for the Moab. kubera ko hari inzara, Naomi n'umuryango we bava i Betelehemu no kuberekera i Mowabu. But now she lost everything. ariko yari ahombye byose, And she lost even her family. yari ahombye n'umuryango we. And returning to the Bethlehem, people would blame her, or people would laugh at her. kuba yasubira i Betelehemu rwose abantu bashobora kumuseka. Even the prodigal son, he must have thought in this way. n'umwana w'ikirara nawe ashobora kuba yaratekereje atyo. However, nyamara the word of God, when this word of God was heard in the heart of Naomi, in the heart of the prodigal son, ubwo ijambo ry'Imana ryumvikanaga mu mutima wa Naomi cyangwa se no mu mutima w'umwana w'ikirara, it was not their decision, but that by the guidance of the word of God, they were able to move. bashoboye kwimuka bitavuye mu kwemeza kwabo, ahubwo kubwo kuyoborwa They n'ijambo were ry'Imana. able to depart from where they were. bashoboye gusimbuka aho bari bari. Now you see that we are like these people, under the power of darkness, under the power of Satan. natwe tumeze nk'abantu bari mu mbaraga za Satani, mu mbaraga z'umwijima. But when the word of God is spoken, ariko ijambo ry'Imana rivuzwe, what word of God? iriya jambo ry'Imana, You are no longer under the power of darkness. mukiri mu mbaraga z'umwijima. Why? kuki? Jesus Christ has delivered us and conveyed us to the kingdom of the Son of His love. Yesu Kristo yaradukijije, nuko aratwimura tugenda mu bwami bw'umwana w'akunda. Jesus that saved us from our sins. Yesu yadukijije ibyaha byacu. Jesus Christ, He finished all of our sins. Yesu yarangije ibyaha byacu byose. When this truth is heard in your heart, not only your ears, iyo ukuri kumvikanye mu mutima wawe bitari mu matwi yawe gusa, from that moment you will be able to be free from that power of darkness. ubwo uzabasha kubohoka izo mbaraga z'umwijima. I want to read one verse and finish. ndashaka gusoma umurongo umwe nasoza. Let us open to the book of Matthew chapter 21. reka tumbure mu gitabo cya Matayo igice cya 21. Matthew chapter 21 from verse 2 and 3. igice cya 21 umurongo wa mbere ndetse n'uwa gatatu. Saying to them, go into the village opposite you, and immediately you will find a donkey tied, and a colt with her. Loose them and bring them to me. arababwira ati mujye mu kiraro kiri imbere, uwo mwanya muri ubone indogobe izirikana imiyayo, muziziture muzinzanire. And if anyone says anything to you, you shall say, the Lord has need of them, and immediately he will send them. ariko nihagira umuntu ubabaza ijambo, mumubwire muti databuja niwe uzishaka, maze arahera ko azibahe. Now here you can see that donkey and a colt tied. hano mushobora kubona indogobe ndetse n'iyayo byari bizirikanye. You know that this donkey is the unclean animal. muzi neza ko indogobe ari inyamaswa izira. Even this unclean animal donkey, even it was tied. ikindi kandi inyamaswa izira yo ndogobe yari iziritse. So it represents you and me. bishushanya wowe ndetse nanjye. We are tied under the power of darkness, under the power of Satan, under the power of sin. tubohewe mu mbaraga z'umwijima, mu mbaraga za Satani n'icyaha. We were not able to come out of this by ourselves. ntitwabashaga kuba twakwivanamo ku bwacu. But one day Jesus sent His word through the disciples. ariko umunsi umwe Yesu yohereje ijambo rye binyuze mu bigishwa. Bring this donkey, bring this cart to me. aravuga ngo nimunzanire iyo ndogobe n'iyayo. And here, some people they ask them, why? What are you doing? nuko arabaza bati ese urayimaze iki? But Jesus said, Yesu arababwira ati I need them. ndazikeneye. Jesus needed them. Yesu arayikeneye. At the time, no one would resist it. ntawashobora kubyanga.
Jesus, because the word of Jesus is the word of God. kubera ko ijambo rya Yesu ari ijambo ry'Imana. Word of God is the word of the Creator and King of Kings. ijambo ry'Imana ni ijambo ry'umuremyi ndetse akaba n'umwami w'abami. No one could resist the word of God. ntawe wigeze abasha kwanga iryo jambo ry'Imana. What does that word of God say? iryo jambo ry'Imana rivuga ngo iki? What does that word of God say about your sin problems? iryo jambo ry'Imana ni iki ryavuze ku kibazo cyawe cy'icyaha? You committed sins, nibyo kuko wakoze icyaha, but ariko through the blood of Jesus, binyuze mu maraso ya Yesu, through the death of Jesus, binyuze mu rupfu rwa Yesu, you are sanctified, warejejwe, you are justified, uratsindishirijwe, you are washed. waruhagiwe. This is what the word of God says. iki ni cyo ijambo ry'Imana rivuga. When this word is heard, not only with your ears, but with your heart, iri jambo ryumvikanye bitari mu matwi yawe gusa no mu mutima wawe. now this word of God will destroy a thought that, oh, I'm a sinner. iri jambo ry'Imana rizasenya igitekerezo kikubwira ngo ndi umunyacyaha. Do you know why the people still say that, I am a sinner? muzima abantu bakivuga ngo ndi umunyacyaha? It's because they feel that they have sin in their heart. impamvu nuko biyumvamo ko bafite icyaha mu mitima They yabo. believe in their feeling more than the word of God. bizera ibyo biyumvamo kubirutisha ijambo ry'Imana. What does the Bible say? This is important. ese Bibiliya ivuga ngo iki? Iki ni cyo cy'ingenzi. If you want to have faith, niba ushaka kugira kwizera, listen to the word of God. mwumve ijambo ry'Imana. Check what Bible says shaka icyo Bibiliya ivuga and believe. ni ukucyizera, Regardless of your feeling, regardless of your understanding. utitaye ku byo wiyumvamo ndetse no kumubwira. I like this example. nkunda uru rugero. Suppose that there is a water bottle. ibaze ko ari icupa ry'amazi. What is this? iki ni igiki? Everybody says, oh, this is a water bottle. abantu bose baravuga ngo iri ni icupa ry'amazi. If God says that this is chicken, Imana ivuze ngo iri ni inkoko, what is this? ese kiba ari igiki? People say, oh, this is a bottle. abantu bavuga ati ni icupa. Yes, in our eyes, in your eyes, in my eyes, this is bottle. But igiko ku maso yawe no mu maso yanjye iri ni icupa, ariko if God says that this is chicken, this is a chicken. Imana ivuze ko iyi ari inkoko, ubwo iyi ni inkoko. In the eyes of the people, it was the water. mu maso y'abantu yari amazi, But Jesus said it is a wine. ariko Yesu aravuga ngo ni vino. That is the wine. iba ari vino. In the eyes of people, the daughter of Jairus was dead. mu maso y'abantu Kayiro kari kapfuye, But Jesus said she is sleeping. It means that she is sleeping. ariko Yesu yavuze ngo karasinziriye, ubwo karasinziriye. This is the faith. uko niko kwizera. Very simple. biroroshye cyane, However, ariko you cannot have it if your heart is higher than the word of God. ntabwo ushobora kubitunga igihe umutima wawe wisubukuruje kurenza ijambo ry'Imana. When you are sick, iyo urwaye, it was very easy for you to listen to the doctor. biroroshye cyane ko wakumvira muganga. But when you are healthy, ariko ifite amagara mazima, if doctor says that, oh, you have the disease, mu gihe muganga akubwiye ngo ufite uburwayi, you would doubt. ushobora kubishidikanyaho. Maybe this doctor, he does not know. utahari uyu muganga ashobora kuba Maybe atabizi, he's not a specialist. cyangwa se hari wenda si inzobere. I don't feel any kind of sickness in my body. nta ndwara n'imwe ndi kwiyumvamo mu mubiri wanjye. You see that people believe in their feeling more than the word of God, even the expert. abantu bizera ibyo biyumvamo kurenza n'ijambo ry'inzobere, Even word of God. n'ijambo ry'Imana naryo. You see that many people, their hearts are higher than the word of God. imitima y'abantu benshi cyane isumba ijambo ry'Imana. Therefore, the word of God cannot find a space in your heart. ibyo bituma ijambo ry'Imana nta mwanya ribasha kubona mu mutima I wawe. hope that this evening, like Naomi, nibyo kuko uri mugoroba kimwe nka Nawomi, the heart of Naomi in the beginning very high, higher than the word of God, bigitangira umutima wa Nawomi wari hejuru cyane usumba ijambo ry'Imana. but it took 10 years for her heart to be lowered. ariko byatwaye imyaka 10 kugira ngo umutima we ucishwe bugufi. And this word of God was heard in the heart of the Naomi. nuko ijambo ry'Imana ryumvikana mu mutima wa Nawomi, And she was able to return to the Bethlehem. nuko basha kugaruka i Betelehemu. This is how the book of Ruth began. uku niko igitabo cya Rusi gitangira. I hope that you can think about the position of your heart. nje ko watekereza kuri pozisiyo y'umutima wawe. Yeah, I will speak up to here. reka ngarukira I will aho, continue next time. nzakomeza ubutaha. Let us pray. dusenge. Heavenly Father, we thank you. data mu ijuru turagushimiye, You have given us this precious evening. waduhaye umugoroba w'igiciro cyinshi. I believe that you want to bless us with your word. nizera ko ushaka kuduhera umugisha mu ijambo ryawe. This Bible is an amazing book that teaches us the word of the heart. Bibiliya ni igitabo kidasanzwe kitwigisha ibijyanye n'isi y'umutima. We can never realize our true image without your word. dushobora kumenya ishusho yacu nyayo tudafite ijambo ryawe. Now we are learning from the book of Ruth. kuri turimo kwigira mu gitabo cya Rusi. I hope that you keep teaching us the position of our heart, nige ko komeza kutwigisha pozisiyo y'imitima yacu, so that we can also receive the same grace that Naomi and Ruth received in this story. kugira ngo twakire ubuntu bumwe nk'ubwo Nawomi nawe yashoboye kwakirira muri iyi nkuru. May you bless everyone
umugisha buri muntu wese. May you also protect them from any kind of disease and any kind of disaster. kandi unabarinde indwara iyo ari yo yose n'icyorezo icyo ari cyo cyose. I pray everything in the name of Jesus. Sinzi byose nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yeah, thank you very much. Murakoze cyane. See you next time. Nawe ubutaha.